mwanuito Papa Nyasaye moyo niliyotalia uliwa kuna watu kana kale ebekoro kwa Nyasaye yamane kiara watu atero ikemiye biga twakuri abona mwanuito tukwane nke umusombo tumukire omwana mi asiripalia Yesu owasemerio kanene wetane tiembera na itu abatabategera mangana tu abati asokana kare owaza kwa okoreke na asabira kwena meya Yesu omuturi ito amen na hali amatanga nigare on its own historical abantu n'abange bara owae njira somre isakari na wako France abantu bamukoriri sana na njira mwekere tikinga byari na ndende na rama akimo sake oya basate barenge ono bwata bakungu nyine nada batoba na barabo nada bakarastamo erubiya gozirbo onyo yoko okukunwa oyo homo akiaya tema kala to yokabe maete lo kuete kidalikitia uzana kala onyo yomo kunywa kubonya 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 roje kubonya ingeta kwa mapema kuikola ibo yoyo kuchera bere tapema oisha kwa bere mozada akiwa na bere oye kuganda yo mama ki neli toke ogonya ane sume ebakenywa samo oraga moyo neli na kuweka moyo kwa na hiyo ya tegete usabura ni toke wakana di toke Yesu huyo ngaenda adabu yake kwa hiyo kwa yutani kuweka wale wana mwana te afta mungu kwa toke oka tanga na mwezi huu wana kusaba onya ngotagete kwa moyo maintain onya ngoike kwa wera na wale maintain na maramo onya kwa watu yomo kama mnena sisi ya Yesu bali kama mlivyo for example ile tegeza ngo kendia bono hiyo amangana na wa asomo gano niwansukia wakanarenga yina to bikin korandia watawanga nyakiya nomo wako mwenye ekera wanta abamo wako manyamo wakotama ki kwenye kwenye nyakiya mukundu musacha na wana nyakiya ekera wako manyamo wakotama ki mwana amarikama watawanga mangana yeo nigarama ya ako kinyasaye omugambye yomo ogomwa David ekerare ne kinderu ngakuye kama uta awekaniwa imusuri ya ngakereya komo menyamo moywana ino muntu nabwo ngakibasa matana kwa ndio mukungu aneto mukwa ngabya kwaroka njera taje kwa ako ngaki ate ni ngoroji ate biya kada da iwa modona watanga greetings kwa ni moto ni oko vera itukori ya wamaki ya wabiya wono tere iwa asomo ni matotara omoto yo meme yebuku nganje te ngara mwato ni bosatyo mwamoto wara gera nenche se tabu kyo okora ikomi kemunge keno okora ikomi acts namba ya mitume 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4 bora tigate ya buku na nesoma ilimukire baka kwa tuga tibuku tigabakanyeke chaga wo kumbera then one wa ebete baiza ratiga bakon Iyesi immortal ndumate own bible eyeko inke bamoko wiliye kino okora yengana tena 10:1-3 Moizi noyo kaka ngoko kwa Moizi kanyegete osenga kyote nipo
mulisikanye kao baba kumura se Kaisaria na mo Cornelio aha mukungweria omoyo wetenya sae era kane nyumba ya hiyo kala kane kirao bawe kala sikiroi kasa moto ina kia rende mwivo tola ena namba 1 na kia rende olenge na ki namba ya kamera omoyo wetenya era kuweka ino mafanya ya ndo mafanya mukungwe kita nyasa ustaz maju impeke kakiro yamira atona omuntu oyo alemba omuntu muya omusatu oyo alemba omuntu muya naye maana gokulira nabako n'omuntu muya omuntu muya nabakomanya atagama namba 1 omuntu oyo alemba muya namba ya kamera amuirewete eroni sasa namu karatira mukuru nateba mamanala mukuru twakuwa na muna nyamia express momontomuya omuntu kunyasa namba 1 mata basata abange asoma mujolo kanisa yamba basata bangi kanisa batu basata ekuwa nerange nyona ekuwa oka nanga amapa ebituma bya matunguru isoko na basata babiri ekuwa babiri abana no bakuru era ni entangani ya kamere era batatu bakuru mwayo bakuru basata wamakunga abasata watamama ngabasa ntakora chuo kuru na wana lakini ntini nywa mata nje kama ngakora abasata hiyo atawana ndio na mwanzo hapo na watamu kukumbuka kile chalamu iwa ile tamu yako na bechoma ni ekolela 31 11 12 13 kalania mmoto ndo bwate kukanga wekyo no baba kati mwe tembo la ndo wale tiki wasileta mno ndio kwa babu lakini kwa hapo msalidi kunoli dia ranch mokungulia kumara hiyo kwa unolia na hata 31 11 12 and 13 kelala Israeli berenga boss wagota so wewe nene ya sawa ino osome amachikale na osaha erinda Israeli oswaye iwe kati komeke koma seri lakini sawa riguru usagelia watu wale kati teo usagelia watu wale barabara ya kirwa ala sada
Mbaraga ko atangana abasacha namba ya kabiri abakungu namba ya gatatu mukungu tenyoro amana n'abamenyi bamenyete aseme kintu kandi rero nonterera rero abantu kibaho cye kaniza mbarabona batangana ho yari wose mu gwete batangana abakungu abageze ko batangana abakungu abasacha namba ya kabiri abakungu namba ya gatatu abana namba ya kane abamenyi nyugo abawala mu abantu bakali mu mimi cyenyu ituko liyo cye kanisa sie kemechi oroke kanisa mwasi asereta ya Yesu yako katika kama kinge se tobera abantu baratobera chiho mbako babira ko mato moto ko wala ko ora abantu bakwa anwa to ko asije ko gada sa mota ko ara tijakia aro mo sie ko ngeti ino ko bari bata ngani ruwa ko cye kanisa na bawan namba ya kabiri namba ya gatatu namba ya kane abamenyi bahakiba hatanu gibiziga haki namba konyubanyu ememo mukibuki hakireza ngina badisi kwa kwani na kiateba namba 1 bala ko tangana ko kanisa asante la kuja babo nemo kale mbaka moko nani mwana hapo akengo ewe kasasa ewe chikuna haki asimota asimo nangu asimo kwa kama mana ko mu manager nangu ko wala kimina na tikete wote na usiwe eke mungu bia tumikira kile wote manager Kiunga ji. Lego saya baik boleh gitu. Udah 3 mau kita buat rumah tangga. Balik kamu aja langsung ngaji. Nggak gitu ya, asekai saya mau tuan ini. Asekai saya. Nah, ego mau tuan ya. Oh mau tuan ngaji tanya saya. Nah nyoba lo. Ya ye, ini apa? Mukumbu itu bagaimana mau ikannya gue? Gitu ya. Ningo ayako abante biabe binge na kogenda na kusabanya sayo. Niga ayako abante biabe binge na kogenda na kusabanya sayo tame. Onye dimbo gama kimwate wa. Kaya kalaso mukumbu gao. Kalaso mukumbu wana kuro kulani go. Asekai saya karengo montomu ya. Omonto yo oleko kwa Cornelius. Montomu ya. Montomu wajina nyasayo. Ni nyamba yaye nama kuwana cha ekemugo kemoha kewa tamugo motuyo boko wenda kuye kanu ko mutiranchara boko no niga ko ekeho omotara kirakyo motuyo nyasaye motumya atubare kamura kana bawo paka mueta sama tokai orden lages gasama u moto yang ada ke muat na bawani makia yenge moto nalo kwa mwamu kungu babu kaneki bara wu kaneki esuwa babu kanu gorimo ko bwati ete babu wala Muara natura bumi la kulwi ino amaleki makina soma umuntu wewe ko Cornelius amari kanyasaye mulisionate banga ayengo muntu mo bego somuya omuya kakolenda kuoye kakolenda abantu kibaho tebuoye umuntu mo kanyasaye umuntu gwe serikali nagwa mada mungu ngo kabanga nyonga n'umuntu umwe bawo katera mabate umuntu umwe akakwatira aya kwa ngwa Won't. Hakika ya mwanti wetu. Warango ila for example. Kama na hayo mwotomu yotara kwa maki. Otara kuwa kama mwotomu ya asomo ni mwono. Somo ni mwono
nyabira abantu bane cyabaki kuko iwe obisiki kwa nyayirimo asoma bimono kyero ko yabunange balance bintuya bare bintuya bare abantu byasendera Yesu bata batembare abakora ubi na wale motore na gati mo motu kabira tinengete motu kola tigana lele mo motu ibula tele akamuga yaro orasi kitisat obisi asal rota ilaya itakana iyi ya itakana kitisat jiriti amurikani ya sokan lakini mtani ndio mtu hilo nani kwa atala watu hapo ndio kwa serikali kola amana kama motobuya kwa watu bakorera nono musaka kama motobuya ole kwaleni tetuka ngane tukakuwa korera buho kwa abuyo kwa tebaki idagara Nora tuka Nyangwa kolera kanga de tuka kwa renge inga tukira Mbaya kwa ya sana kia bana ingikira asoro mmono akika mwati mata basata baraba bwe ama nikata moto alikuwa anatini nyingi matu mtana kwa basa kola mio Yo kono no kilo mwaye na no chaba utabasa ki wale tabwa ngaba makaba ko yo ombekeni Yang kuara benar apa enggak? Akikar wajib. Motor ya. Nanti ada panelias, ada motor ya. Motor ya. Kalau motor ya semua. Baca mucinya pun kau pun kau motor kari itu. Kau awak kira. Kau yang racik. Awan sejak kau yang racik apa? Kau agenda. Aku mandi. Berapa? Kamu mau turun? Banyak biasa ketiare. Mau turun mana kosong ya? Akhirnya mau turun ya. Asal yang dulu. Nah, kamu mau turun ya? Ini no kowe kira ekskul masih kete. Kamu mau turun ya? Mana kau buat kau? Kamu mau turun ya? Macam mau turun kau buat kau? Orang apa turun? Apa buat turun? Nada aturan. Amerika na watabana como total yo como tenga mundo pues. Kau tomanya tenga mo. Amerika pala na 22 29. Whatever do you see as a king's person? Ayo kumu yake. Na 22 29. Yuko motari kai moku. Lakini moko no ngata yangu na bayani na mwa yo ngamwangu. Motebana. Buku kalam wango 22-29 tiga Ile garatel 22-29 merengan Gora mua mokale temu beroa murah Kalah tiga. Ya saini tare enaye buna eno kwatariti bote oko wako kwane ikwa nena yemungu nita Yesu tare amonaye sama urumu kuu Oisekora omonto omanyete emiremo yaye buya Oisekora omonto omanyete emiremo yaye inaki Aha Oidio naatene ase amasio ababo Aha tawakorera abantu bande bonsi emiremo Yo
muntu akwabiremo n'olwezi awo tunatemera mu buya mutunatemera mu buya atabanga isi active person omuntu oyo n'akola emirimo as'abantu abanene ikwaliwo nene yakola ki kola buya ate abanyakola n'endukuluma okulu wekola ati iwo ntegerera ati ekiyo wamusambirero ngoli iwo mwonyinabuwabuwo wamwalanga kyeke ewe otunawo okwakonda obutukanawale ebyasi obutubatwale ebyasi kiranenekoleke wamumanya natulakolwa kikwalire omuntu akonda asangire ebyasi amana mutigekyalo mutakala otonakobolina kyolekemo ngwakane ozolebe kuki wabantu balikumula iyesaho konyeraso mulimo kama omuntu omuyaye kama omuntu omuya onyeganiyo obwate omuntu kakobeteninga bakinga ebibuti byakomewaki ngansansansa onyakole mwaye ebibuti kyagala muntu nagategama otakambuliga endoki iwo oyo estimeye kwabekire bakebilobu kukwabekira bekekalabu kirikirigirimunya ekyagala abantu abaikirane kebere bakole bakonye bantu banemberako ekikobekekerabu okikuibwa abantu bakusikiyaga sikimumwana bigutiena sika okendegeresekalabu kirigikikaine obata abantu bairana nageto kiebu nekyagano iwe betakwekemeka wotebiga onyasaho konyirole buya erikenyesaho konye kaba buya ebetabwingiko madochomi 15 7 11 abataka ngakiyajaga abataka mbakoera olwasense asengenteyo nabatikire mobenemyoyemeramu asoko bakonya onyedimoluganatumwatera ikalansabawo natyatera batakambaye natya bagambi bano batakamba koerenseye mbakoera ate basayo nabatikire mobenemyoyeremaki emiyasoko bakonya akyo muntu bakonyayo muntu bakwagere bakonya omuntu byakolye yage ebikwalo yakosiri nokola mwayo omakonya gebetuka mukumbulire yawe mukumbulire ati ekigira kimukulu baleke mwanyibulu abantu baje baliga kekagere fresh tekolangire bantu bamuliyisi kiyekiko ayira bana baligaye ngayana bale yayana nakinya kerero buya bamwana matemba likatera bataka bakola ki naende mbuyatire bamutaka kiyo tugatokarakana tugatoona gokonya spiritual poverty wekemweka natuwatuwago bwere bokonya social poverty omuntu naye otamaitino kyakosanga n'abantu n'abantu tuwatuwago bwere bokonya material poverty matakaligalakin gwakana ngaki gwakana obotangan tero nanatera obotangani spiritual owonde akimwale obonde bwabonde mental poverty ekona umuntu kona wakati samujira akaba kakorenye mwalimu ko cyawo kitabaligiri ngati cyabite uko ngatuwa sabe kemugedwa cyakera asikaisania nareko mutolenge baki omuya omwandire nyasaye n'inyoba yaye ekera abantu bali tamuwaye nigariko bagiye mu bikego sebinge asoba bimomo
kaba umuntu urengati umwe ora aseka kuyiga umwana mungina sala anyo dawa ya sala konye munganyamo asiritalia Yesu iyo merenganye merongire ibungu bitatu ewaterama umuntu umwe kumana soma ngoku merenganye merongire isatu nigera maskani kwa somonto umwetanga kwa sigendoki sababu watemu tena umuntu umwe tena kumana nigera maskani antobara kumana bukibuki kumana ikolibia rutira chakotera kwa dakire nyumba pamanene kabisa bane hazikere temerango ngore nyumba agata umuntu mungayi yabwetanga kurwa sigendu eyo mana kilo umuntu muri yakonya akora maki akonya komana bakambara ko chikotene yarare mu egesage kigimo ikobe kuri toke kamisi kari gatigare bes ko yarare ga ngomje yarara yo kuitumure agyata umuntu mumaini taikonya komana asibi tubirengaki ebike muntu mumaini yabwetanga korwa asiriyana wana mariya ama kweliya naye ekero manena akorengaki aratiche abantu bonsi baraire asechimbera mbabe kiwe bari akordo badakwanya sae na babo kasubuma wakana nakare ndate ko bari gani muwaje nyasaye oyo ne kono yao ne chinguru chao loko bani kwao ante nyasaye yabo musaniwo asoro limomo tarakwa ante nyasaye malika watabanga na wapenda wale ambao wanao nipenda ante nyasaye asoro limomo bwenge toko manyaso kwera otarakwa kale musani ongo onyasaye nyasaye waseni ne Yesu yo mutulito